Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu di Kacuan. Ayo baca Al-Quran Roti Ramadan. Kabar baca Ramadan. Afidat. Hari ini kita ketemu juga dalam keadaan yang sangat bahagia dan selawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat, yang telah memberikan kita petunjuk untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui mukjizat terbesar dari Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW yaitu berupa Al-Qur'an, di mana kita senantiasa diberikan petunjuk, diberikan jalan melalui Al-Quran, dan semoga melalui Al-Quran ini bisa memberikan kita semangat untuk senantiasa menjalani hidup, untuk senantiasa membumikan Al-Quran di setiap langkah. Baik, hari ini alhamdulillah banyak teman-teman baru, sahabat-sahabat baru yang bergabung, dan juga hari ini mungkin untuk yang belum hadir insya Allah akan segera menyusul, dan untuk sahabat yang baru bergabung di kajian kita infokan ya untuk tujuannya untuk hari ini dan selanjutnya. Jadi untuk hari ini adalah persiapan, jadi Road to Ramadan. Jadi untuk teman-teman yang pernah mengikuti program Tadarus ini, di sini kita mengusung tema Gacuan Gayeng Moco Al-Quran, yang mana sebelumnya kita laksanakan selain bulan Ramadan, dan karena kita sudah menuju bulan Ramadan sehingga di sini sahabat-sahabat semuanya dari seluruh daerah dimanapun berada kita ajak bergabung untuk ngaji bareng via online di Google Meet, dan siapapun boleh ikut di sini, mau teman-teman dari Netra atau teman-teman dari Daksa atau yang lainnya atau dari Awas, sangat boleh untuk bergabung. Jadi di sini kita niatnya untuk membumikan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan Al-Quran, dan semoga di sini kita senantiasa semangat untuk menyambut kedatangan Ramadan yang tiba sesaat lagi, tinggal menghitung hari. Baik, kalau begitu untuk memulai kajian pada hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah agar diberikan kelancaran, agar diberikan manfaat, agar diberikan berkah untuk bacaan Al-Quran hari ini. Oleh karena itu, marilah kita membaca suratul Fatihah. Dan untuk teman-teman semuanya, silakan bisa disiapkan jus-jusnya ya. Setelah ini, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbil firli wal walidayya wa jami'al muslimina amin. Baik, oke. Kalau begitu, ini untuk yang pertama ada Mbak Dian deh. Untuk bacaannya yang pertama ini 5 sampai 10 ayat ya. 5 sampai 10 ayat. Nanti untuk selanjutnya Mbak Yolanda. Kemudian setelah Mbak Yolanda Mbak
Viola ya. Tiara dulu. Tiara. Oh, ada Mas Imam ya. Berarti yang pertama Mbak Dian, Mbak Yolanda, kemudian Mas Imam, kemudian dilanjut Mbak Tiara, kemudian Mbak Viola, kemudian ini ada yang baru gabung Mbak Yumi. Nah, nanti dilanjut dengan yang lainnya yang bergabung sesaat lagi mungkin. Oke, monggo Mbak Dian bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin fa'atabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu halal salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu
Fa'in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Shadaqallahul azim. Ayat 93 Baik, terima kasih. dibaca. Oke. Baik, untuk selanjutnya Mbak Yolanda silakan ayat 93 ya. Berapa Mbak? 93 ya? Aku Iya. lo jujur nggak ngikuti Mbak Dian, nggak nututi. Iya, ayat 93. Iya, nggak apa-apa. Lanjut ayat 93. Mbak, kalau nggak lancar gimana? Nggak apa-apa. Santai aja, anggap aja ini kita belajar bareng kok. Santai. Sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum Fima. fima ta'imu idza ma taqaw wa amanu wa amilus solihat Wa amilus. wa amilus solihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsan. Boleh ya Mbak? Ini ada wakaf tak? Wa ahsanu. Berhenti. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu Layabluwannakum. tayabnuwannakum mulahum bisyai'im minas sayyidi tanaluhu aidihim warimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib famani ya Mbak ini. Iya, famani. Famani tadaba dzalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum huru bacanya gimana ini Mbak? Hurum pendek. Wa ahtum hurum. Soalnya wakafnya toh. Iya. Hurum. Iya, pendek aja. Wa antum hurum. Salah ya. Wa antum hurum. Iya. Wa ma qatalahu minkum muta'ammida fajaza'um mithalu ma
Qatala minan na'mi yah yahkumu bihi zu apa ini yahkumu bihi zawa zawa ya Mbak? Iya, betul. Zawa Ad ini kasrat ini liumiakum hadayyam yakum bigo apa ini balighul mana Mbak hilang coba di zawah pelan. Hadi alim minkum hadayam bilghal balighul bil apa ini Mbak balikal balighul ka'bah ya au kufaratum diulang dari zawa adlim minkum coba zawa adlum minkum hadayam balighal ka'bati au kuffaroh kafarah dilanjut au kafarah apa Mbak? diulang depannya au kafaratu Au kafaratu ta'amu masakinah au adlu dzalika soimal man apa Mbak? siyaman Siyalimal liyadu lam yang sebelumnya siyamal liyadzuqu siyamal liyadzuqa wabala wabala amrihi amrih wabala amrih afallahu amma salaf afamallahu amma salaf afallahu afallahu amma salaf waman ada fayataqimullahu lanjut wallahu azizun Mbak, ini ada alifnya dibaca enggak? Tidak dibaca, jadinya langsung ke nonnya. Tikum. Ya, lanjut. Mbak termasuk Ya,
Gimana? Apa kan ini? Aku masih tertantang 1 apa 2 ayat lagi gitu. Oh ya, apa mau 1 ayat dulu? 1 ayat lagi deh, Mbak. 1 ayat lagi, boleh. Silakan. Uhilla lakum Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis walis yarot walis yaroh. Ini tasdidnya ada 2. Di sin sama di ya. Walis Ya, sayyaroh. walis sayyarah. Ya. Wa hurrima alaikum sa'idul barrima Saidul berima. soyid ini soyidul bak di aku mah Iya, betul. soyidul barrima Dum tum. tum huruma Iya. wataku Wattaqu. wattaqullahallazi ilaihi tuhsyarun. Oh iya. Mbak, ini ada tanda apa, Mbak? Yang setelah ini tuh Syarun. Iya. Kalau ini masih belum ada tanda berhenti atau wasol sih. Di Quran Braille itu ada gini sih, Mbak. Kayak G bawah, terus ada tulisannya 1/4 gitu. Oh, itu hizib. Hizib. Berarti sudah sampai 1/4 bacaannya. Oh, gitu ya. Baru tahu. Iya. Oh, aku Itu ada tandanya kalau di Al-Quran Braille. yang baru tahu malam ini loh. Iya. Ada panjang-panjang gitu kan untuk yang belum bisa baca itu motong sendiri itu bingung. Oh iya. Ya, pelan-pelan aja nanti ya. Oke, Nanti, Mbak. ini sampai ini dulu ya, berarti? Iya. Oke. Siapa ini berarti? Mbak Tiara ya? Ini selanjutnya Mas Imam. Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Oke, selanjutnya Mas Imam. Iya, siap, Kak. Nanti monggo bisa 5 ayat atau 10 ayat. Mohon bimbingannya ya, Pak. Wah, sama-sama belajar ini. Saya juga masih belajar ini Mas Imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثير ولا Ntar ulangnya dari mana bingung. Dari awal enggak apa-apa. Oh iya ya. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم
آخرين من آخرين من غيركم إن أنتم Akharoni. gimana Pak? Yang tadi sebelumnya akharoni. Oh ya, bentar. Mulai dari depan aja ya Pak ya. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكس شهادة الله Wala naktumu. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن apa ini? Athimin. إذا لمن آثمين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Mas Imam. Selanjutnya Mbak Tiara. Mbak Tiara lanjut ayat 107. Silakan Mbak Tiara. Mbak Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ayat 107 ya, Mbak? iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fa in usira ala annahumas tahaq isma ma khoron yakumanimma qamahuma minalladzinas tahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu
min syahada min syahadat min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal lamina qalimi lamina dhalimin Zalika adna ayya tu bisyahadati 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 ala wajhiha aw yakhafu anturadda aimanum ba'da aimanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin Yawma yajma'ullahu rusula fayaquku madza ujib lam fayaqulu fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghaib Ghuyub ya iz qala Allah إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ langsung إذ
iz ayyatuka biruhal qudus Biruhil biruhil qudus pendek. Biruhil kudus. biruhil qudus tukal tukal tu- tukallimun nasafil tukallimun nasafil mahdi wakala wa iz alam wa iz alam tukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa iz takhluqu minat timi ka ka kahai kahai at Wairi. kahai atil riba iz bi iz di fatanfukhu fiha Nafuhu fiha. fatanfukhu fiha fatakunu robi toiro bi izni wa bi toiro bi izni wa tubriul akmaha wal ab roso bi izni biizni wa iz tukhrijul mauta biizni wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinati faqallallazina kafaru minhu in hadza
in hada illa sihrum mubin. Lanjut. Mbak, boleh satu ayat lagi enggak, Mbak? Boleh. Wa iz auhaitu ila wa iz auhaitu ilal hawa riyina ay An. an aminu bi wa bi rasul Wabi rasuli. wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Tiara. Oke, selanjutnya Mbak Viola. Oke, Mbak Viola masih standby ya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bisa dilanjut ayat 112. Mbak Viola. Nonaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalal hawariyuna ya Isa Maryamahal rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatam minas sama Minas sama berhenti. minas sama. Oke, lanjut. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu anna kula minha wa inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Qala Isa numar ya mawahuma
hum humma rabbana anzil a alaina ma'idatam minas sama minas sama. Dilanjut dari minas samai wa takunu Minas sama i minas sama iwat tanpa wawu. Minas samai takunu minas sama itakunu lana idalli awalina li awalina linya pendek. awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha alaikum famayyak fur ba'du minkum fa inni u'adzi Mu'adzibuhu hadzibuhu azaballa u'adzibuhu ahadam ahadam minal alamin. ya. wa id qalal Allahu ya Isa namar ya antakul talinnati Linnasi linnasit takhiduni wa ummi ya ilahai min dunillah berhenti. min dunillah. Qala subhanam nama yakun subhanaka ma
ma yakunu li an aku lama laisa li bihaq bi laisa li bihaqqi in kun in kuntu qultuhu faqad alim ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi na fin fi naf fi naf Fi nafsik. fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Satu ayat lagi. Iya. Ya. Oke. Ma qultu lahum illa ma martani bihi. Tani. Ada hamzahnya. Ma amar tani. Ma Amar tani. Amar tani. Bihi ani budu budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidam madum tufihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke. Malam Mbak Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Desi. Iya. Telat ini Mbak Dini. Baru selesai aktivitas ini tadi. Oh, oke. Oke, siap. Selanjutnya Mbak Sri Wahyuni.
Surah apa ayat berapa nih, Mbak? Surat Al-Maidah ayat 118. Oke. Dulu. Siapa lagi, Mbak? Sudah ketemu Mbak Sri Wahyuni? Al-Maidah ayat Iya. 118. Saya, Mbak. Ya, Oh, iya. Terus 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibuhum doa in tu'adzibahum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadhi hadza yaumu yanfa'u yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatin tajri min tahtihal apa Mbak? jannatun. Oh, jannatun. Iya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu Zalikal fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mbak Yuni bisa diulang tadi yang pertama. Gimana, Mbak? Ayat pertama. Yang ayat pertama. Yang baru nih, Mbak. Ya. Surah Al-An'am di. Lillahi. Coba Lillahi diulang. diulang lagi. Iya. Mana tadi ya? Lillahi. Mana tadi? Oh, ini. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Kalau berhenti wa ma fihin. Gitu aja. Oh, gitu. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fihin. Tadi wamanya enggak usah. Langsung wal ardi. Wal ardi. Ini kan ada wama, Mbak. Wa ma fihin. Nah, sebelum wal ardi enggak ada wama. Enggak ada. Ya. Mana tadi? Wal ardi. Tadi aja lillahi mulkus samawati wal ardi itu loh.
Ya, Ya bisa wal lihat. ardi kan ada wa ma fihin. Iya, setelahnya Gitu kan? itu benar. Ya. Iya Sep- kan? Iya. eh, Lillahi ma fis samawati wal ard. tanpa ma lillahi mulkus Oh iya. samawati. Astagfirullah. Iya. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Gitu, Mbak. Ma fihin aja. Agak Ma, salah. ma fihin gitu. Fihin. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Wa ma fihin. Wa Manya ma ya. Wa ma fihin. wa ma fihin. V-nya panjang, Mbak. Wa Agak ma panjang. oh V-nya banyak ya. Wa Iya. ma fihin. Nah, Nah, iya. Oke. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. kulinya Sama, agak Mbak. panjang. Iya, dilanjut ayat baru. Lanjut. Surah baru. Iya. Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala Tanpa ma. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur apa nih? Tsummal kafaru bi rabbihim apa tadi, Mbak? Tsummal kafaru bi rabbihim. Ya, Mbak. Iya, betul. Ya madilun. Itu. Ya, dilu. Ya dilun. Huwallazi khalaqakum. Huwallazi khalaqakum min tin. Boleh berhenti, Pak? Boleh berhenti, diulang lagi dari nil. Oh. Min tin summa Nil. oh ya. Min tini summa qada ajala wa kapaan nih, Mbak? Wa ajalum. Wa ajalum musamma enggak panjang. Wa ajalum musamman oh Mbak, musamman bacanya, Mbak. Oh. Iya, karena bertemu tanda begini panjang. Dibaca. Wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Selanjutnya ini ada Mbak Lusti nggak ya? Mbak Mahmuda. Nah ini Mbak Mahmuda ini. Monggo Mbak Mahmuda. Sampai ayat berapa, Mbak? Sampai ayat 3. Oh, Ayat 3. Al-An'am. Ya.
Ya, sudah. Lanjut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Ini sampai ayat berapa kira-kira? Sampai ayat 13. Oh. Ya. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah لجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mbak Muda. Selanjutnya yang masih standby, Mbak Lusti. Masih ada nggak ya ini? Mbak Lustinya, kayaknya masih turun ya. Oke, kalau gitu ini atas nama Mbak Melati Lombok ini.
Apakah Mbak Heriah ya? Yang dari Lombok. Assalamualaikum. Halo. Mbak Melati Lombok. Ada Melati, ada. Ya, ada tapi lagi nggak bisa dengan ini. dengan Mbak Heriah ini apa Mbak Melati? Betul. Mbak Heriah? Iya, Mbak Nini. Oh, iya. Nama ketemunya Mbak Melati. Iya, teman saya juga Galang itu izin tadi ada urusan mendadak katanya, minta Oh, diizinkan. gitu. Oke. Mbak, silakan dilanjut ayat 14. Sampai ayat 14 surat Al-An'am. Saya sudah mau izinkan tadi untuk ini, nggak bisa Oh, baca. iya. Nggak bisa ngikutin Oh iya, Mak. maaf. Nah, Maaf. Oke. Siap tadi. Dilanjut. Ini ada Mbak Devi ya. Mbak Yusi dulu. Dan Mbak Yusi terus habis Mungkin ini. dijewer Mbak Yusi lo tak disi. ora apa-apa ya, mau dulu nggak apa-apa wes, Pi, disi Ovi. Jangan. Jenengan. Dulu Ada lo, tak Pi. diwit ganti lo, Bro. Oke, Mbak ini ayat 14 ya. Iya, ayat 14. Sampai ayat pirang-ayat lagi? 10. Sampai ayat ini sampai 24 ya. 10 ayat nanti. Iya, 10. Ya. Oke, silakan Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi salah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh a innakum
yashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun alladzi atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihud dhalimun wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum tas'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin undur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Shadaqallahul azim. 24 kan? Iya, Mbak, betul. Oke, terima kasih, Mbak. Selanjutnya Mbak Devi. Nggih. 25 25 sampai 35. Nah, gitu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa yarau kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an Iya. wa yan'auna wa iyuhlikuna illa anfusihim wa ma yash'urun. Anfusahum. Oh, Masya Allah. Anfusahum wa ma yash'urun. Walau taro uqifu
'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba biayati rabbina wa wa nakuna minal mu'minin yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau taro id uqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala faduqul adaba bima kuntum takfurun qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala duhurihim la sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah ini ngomong Iya, betul. walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibuna ka walakinna dhalimina biayatillahi yajhadun Ayatillah. ini Mbak, bentar ini biayati apa ya Allah biayatillahi yajhadun walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura 'alaika ayraduhum fa inis tata'ta tabtaghiyan nafaqan fil ardi aw sulam man
fis sama fis samai wa ta'tiyahum bi ayah. Fata'tiyahum. Fata'tiyahum. Oh, fata'tiyahum bi ayah. Walau sya'allahu lajama'ahum alal huda fala takunanna minal jahilin. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mbak Devi. Oke, selanjutnya ayat 36 Mbak Yuni. Mbak Yuni membaca nggak ini? Mbak Yuni tadi kayaknya izin nyimak tadi katanya. Oh, izin Junior nyimak ya? Mbak Yuniar sih toh. Oke. Iya, betul. Iya, izin nyimak tadi saya. Oh, siap. Siap. Terima kasih. Kalau gitu, dimulai dari awal lagi ya, dari Mbak Dian. Iya, silakan Mbak Dian, ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal amta yab'atsuhumullahu wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatum mir rabbih. Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbata fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amtalukum. Tadi yang dambatil. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amtalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa bukmu fil dhulumat. May yasha'illahu yudlil huwa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghayrallahi tad'un in kuntum shadiqin. Bal iya tad'una fayakshifu ma Suaranya hilang ini. Tad'un.
ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Walaqad arsalna ila umamin min Suaranya hilang ya, Mbak? qablika Iya, fa'akhadnahum hilang Mbak Dian. Fa'akhadnahum. Mbak Dian, Suaranya Mbak kayaknya Dian loading. mungkin di sana lagi nggak stabil ini. Iya, Mbak Dian. Duh, Mbak Dian malah ngilang. Halo, Mbak? iya. Mbak Oh Dian. iya, jaringannya ini. Iya. Sampai ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil falaulat quluhum waliyal alaihim Iya. adwabatullah. Mbak Mbak Dian, Iya. sinyalnya Halo? nggak dengar Mbak Dian. Ya, ini sudah Iya, Mbak agak Dian. stabil. Halo? Sampai ayat berapa ini, Mbak Halo? Dian Cek, cek. tadi? Cek, Halo? cek. Apakah suara saya dengar? Iya, Mbak Dian. Halo? Iya, Mbak Dian, sudah, Iya. sudah. Sudah Ayat jelas. suaranya mendelup. Mungkin Ayat berapa sinyal di tadi, sini Mbak ya. Dian? Oh, Mbak Bentar ya, Dian. tak lanjutin sampai 42 ya. Bentar Mbak Dian. tak ulangi. Oh iya, Sekarang udah jelas. sudah. Ya udah, ya, bagus Mbak Dian. Heeh. Ayat berapa tadi ya? Walaqad iya ayat 42. Oh, sampai nyimaknya lali aku. Yuk. Ya, Mbak Dian lanjut. Walaqad arsalna. Tadi sampai ayat berapa ya harusnya? Harusnya sampai 46 ya. Kok saya lupa. Iya. Nggak tahu. Oh. Yes, nggak apa-apa, lanjut terus Mbak Dian. Sampai sinyalnya habis bagus kok ini. Yuk. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falaula irja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Faqudi'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa qatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mbak Dian. Oke. Sama-sama. Ya, ini nanti kita sepakati sampai jam 10 aja mungkin ya.
Nanti kalau misal belum selesai, akan dilanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, ini Mbak Yolanda masih standby atau sudah live ya? Kayaknya sudah live. Oke, kalau gitu Mbak Tiara sama Mbak Viola. Oh, ada Mbak Viola. Assalamualaikum Mbak Viola. Masih standby kah? Kayaknya. Mbak Nini, halo Mbak Nini. Karena Ya. ini saya mau ada tamu, saya tak baca dulu sebentar 10 ayat, nanti saya langsung turun. Karena mau ada tamu ini. Oh, gitu. Bacaan. Cuman sambil nunggu saya tak baca lagi 10 ayat, nanti habis itu turun. Oke. Oke, saya tak dului teman-teman semuanya dulu. Oke. Sampai ayat berapa ya tadi, Mbak Anu? Oh, berarti sekarang 46 ya? Ya. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairallahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal laku illal qawmud dhalimun wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun walladzina kazzabu bi ayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsuqun Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaihi qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Halo, masih jelas Mbak? Masih? Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuh syaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghaddati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim
wa ma min hisabika alaihim min syai'in fatrudahum fatakuna min bentar. Fatapo ya Allah Fatabrudahum fatakuna minadh dhalimin. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqus salam apa nih Mbak? Faqus salamun ya. Oh ya, betul. Salamun. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqus salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah rahmata annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mbak Yesi. Saya turun dulu ya Mbak Nini karena udah datang ini. Oh, iya, silakan. Selamat malam, silahkan dilanjut. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Violanya masih standby nggak ya ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih standby ya, Mbak Viola. Lanjut ayat 56 ya tadi. Atau masih 55 ya? 56 Mbak sekarang. 56. Oh ya, silakan. Silakan Mbak Viola. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an bisa dimatikan untuk mic salah satunya, loudspeaker-nya bisa dimatikan. Soalnya ini mancing suaranya. Viola pakai dua device ya? Iya. Ya. Coba pakai salah satu aja ya. Oke. Ya, lanjut. Viola. Ini suaranya masih dengeran nih suara saya. Masih Mbak, masih.
Iya. Cuman mantul suaranya. Coba Mbak Bila, kalau saya di yang lainnya suaranya mantul nggak? Di Mbak Dian suaranya mantul nggak? Masih mantul. Mungkin Mbak Suaranya mantul di saya. juga. Oh, oke. Di saya masih mantul. Coba saya tak keluar masuk dulu ya. Udah enggak kayaknya. Lanjut Mbak Nini, aman. Mbak Nininya yang turun. Oh, udah naik lagi. Oh, udah naik lagi. Halo, cek. Sudah tidak mantul ya suara saya? Sudah. Oke, monggo dilanjut Mbak Viola. Oh, Mbak Violanya. Oh, ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an budallah Ladina. A'budaladina. Oh iya. A'udzalladzina tad'una min dunillah Kulla attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatim mir rabbi wa kadzabtum bi ma indi ma tastajiluna bih innil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Qul law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum
wallahu a'lamu bidzalimin. Wa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. wal bahr. Lanjut. Wa ya'lamu tastutum miwaraqatin Wama tasqutu. Dimulai dari wama tasqutu. wa ma tasqutum miwaraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rob biwala bisin illa fi kitabim mubin. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma asukum fihi liyuq ajalum musamma Summa ilaihi marji'ukum summa yunnabi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih Mbak Viola. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Ini tadi setelah Mbak Viola, saya lupa ya. Mbak Yuni ya?
Mbak Yuni, masih standby. Mbak Sri Wahyuni. Masih Mbak. Ya, lanjut. Berapa Ayat lagi, Mbak? 61. 21. 61. Iya. Bentar. 61. Iya, ini kayaknya yang adik-adik sudah turun duluan. Udah ngantuk ya. Iya. 61. Ini. Wah, apa nih? Wayur nih, Mbak. Wayur silu. Wahuwal qahiru. Tapi 61, Mbak. Iya, betul. 61. 6. Oh, dari sini. Itu nah, Mbak. Dari Mbak Yusila, Mbak. Di mana ini? Wahuwa. Ayat. Oh, wahuwal ya. Iya. Iya, betul. Qahiru. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru. Qahiru. Wa huwal panjang enggak kan? Iya panjang. Wa huwal qahiru. Fauqa ibadihi. Wa yursilu alaikum hafazah itu Mbak. Ya. Apa lagi? Hatta idza jaa ahadakum. Ayat 2. Hatta idza jaa ahadakum. Ayat yang pertama pendek. Yang kedua juga pendek. Oh. Ya. Hatta idza jaa mana ya? Hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffarhu tawafat rusuluna wahum la yufarritun thumma ruddu ilallahi maulahumul haqqi berhenti ya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul man yunajjikum Qul man yunajjikum min agak panjang. Yunajjikum. Qul man yunajjikum. Iya panjang. Qul man yunajjikum
min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'a wa khufyah li'in la'in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbi thumma karbin summa antum tusyrikun. Qul huwal qadiru banyak ya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azabam min fawqikum au min tahti arjulikum au yalbisakum syi'a wa yudhi'a syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Tambah Mbak, ke situ. Oh iya, sip. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuni. Ya Mbak. Ya ini yang lainnya udah turun semua. Tinggal Mbak. Iya.
Makasih Mak ya. Udah malam udah ngantuk Mak. Makasih Mak. Ya, sama-sama Mbak Yuni. Ini untuk selanjutnya karena masih banyak ya ini ya. Iya, masih banyak. Masih banyak. Banyak Kita Mbak. lanjut di pertemuan Pertemuan selanjutnya selanjutnya. aja ya kayaknya ya ini soalnya Iya, ya Mbak. urus. Iya. Kalau yang lainnya yang Mbak Nia ini juga pas lagi enggak bisa ikut baca, terus Iya, ini iya, juga iya. masih halangan. Iya Mbak. Ya, makasih Mak. Turun dulu ya Mbak. Oh ya, ini saya tutup dulu nggih. Iya, Ya, Mbak. ditutup dulu aja Mbak Nini. Ini Oh, iya, untuk betul. selanjutnya minta tolong diingatkan juga kalau saya lupa ini berarti sampai surat Al-An'am ayat 65 ya. Ya, 65. Oke, kalau nanti dilanjut lagi insya Allah bulan depan nggih. Bulan depan di minggu ketiga. Insya Iya. Allah minggu ketiga. Jadi masih di juz 7 nanti diselesaikan. Oke, kalau misalnya bisa nambah lagi, ya alhamdulillah. Kalau enggak, berarti nanti untuk kehajauan selanjutnya di juz 8 ya untuk yang bulan Ramadan ya. Nanti kita mulai dari juz 8. Kalau misal yang ini diselesaikan sampai juz 7 aja. Begitu. Terima kasih Mbak Fitri yang mungkin disambi. Kemudian Mbak Nia, Mbak Dian, Mbak Sri Wahyuni, Mbak Unzi yang sudah mendampingi menampilkan screen-nya. Kemudian ada Mas Wahyu ini ya. Oke, matur suwun semuanya yang tadi sudah bergabung juga. Semoga untuk selanjutnya nanti kita bisa ketemu lagi di bulan Februari dan sampai di bulan Ramadan. Mari kita tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, monggo bisa beristirahat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih. Alhamdulillah.